Pokazali smo koliko su moćni i bogati neprijatelji čovečanstva. Oni posjeduju 1000 puta više novca od Bill Gatesa, koji je njihov estradni potrčko. Oni kontrolišu sav kapital u svetu, sve medije i sve centre moći. Oni mogu samo jednim klikom na kompjuteru da potpuno unište Srbiju. Kako da im se onda suprotstavimo? Kako da spasimo državu i narod? Ako budemo išli dosadašnjim putem smene političke vlasti u Srbiji i ako budu dosadašnje političke stranke postavljale vlast u Srbiji, onda će svetski politički špekulanti ponovo da nam dovedu ucenjene, nesposobne i pokvarene političare, koji će sve raditi po dobijenim nalozima naših vekovnih neprijatelja. Radit će isto onako kako su radili i oni političari pre njih. Taj politički put ništa dobro ne donosi Srbiji. Samo se Kurta i Murta menjaju na vlasti, dok Srbija nastavlja da propada i Srbi nastavljaju da biološki nestaju. Ako recimo pretpostavimo da na vlast dođe političar po volji naroda, izabran od naroda, koga svetski politički mešetari ne mogu da ucene ili podmite, oni će ga ubiti. To je sasvim sigurno. Tako vladaju vekovima. Svakog poštenog pojedinca koji ne radi po njihovim uputstvima, nego radi prema svojoj savesti u korist svoje države i naroda, ti politički zlikovci nasilno odstrane. Naivno je misliti da će dosadašnji moćni upravljači sveta, koji su ozbiljno uzdrmani i gube globalističku premoć, dozvoliti Srbiji da im ona pomrsi njihove svetske planove. Srbija za to nema istorijske snage. Takvu veliku svetsku borbu Srbija ne može da prihvati. Greške koje smo u prošlosti napravili ne smemo danas da ponovimo. Srbija mora da brani samo svoje državne i nacionalne interese. Moramo da se posvetimo borbi za naš opstanak. Dok će velike sile same da rešavaju međusobne odnose premoći. Srbija ne može tu danas ništa više da pomogne. Dosta smo u poslednjih 3 decenije učinili i podneli da bi se raskrinkala ta podla globalistička laž i nasilje. Prvi smo stradali i žrtvovali se da se probude ruski medved i kineski zmaj. Tako da smo mi previše dali u borbi dobra protiv zla i moramo sada da gledamo sebe i naše nacionalne interese. Šta onda mi danas možemo? Možemo da donesemo sistemske i korenite promene u našoj politici. Vlast više nikada ne sme da bude u rukama jednog ucenjenog, nesposobnog i infaltivnog političkog diletanta i njegove kriminalno organizovane stranke. Lekciju smo valjda naučili iz ovog protivustavnog uvedenog vanrednog stanja. Mi moramo da se oslonimo na naša drevna iskustva i na istorijsku mudrost našeg naroda. Ako želimo da prekinemo sadašnju okupaciju, ako želimo da se izborimo za slobodu, ako hoćemo da zaustavimo lažne optužbe za genocid, krađu naše dece, vađenje i preprodaju organa Srbima, otimanje naših istorijskih teritorija, ekonomsko ropstvo, satiranje našeg naroda. Ako želimo da izbegnemo bombardovanje osiromašenim uranijumom ili čak bacanje atomske bombe, kako su svojevremeno Martin Ahtisaari i Tony Blair predlagali, onda je došao istorijski trenutak da promenimo naše dosadašnje nerazumno
političko ponašanje i da pokažemo da ipak upreko svemu možemo da budemo pametniji od naših neprijatelja. Jedino rešenje u borbi za slobodu i nezavisnost naše Srbije protiv ostrašćenih i nasilnih globalista je uspostavljanje kriptodržave Srbije. Zašto? U našoj kriptodržavi Srbiji niko ne može da uceni političare na vlasti, jer oni su samo izvršioci volje svih građana naše zajednice i niko na svetu nema takvu političku moć da uceni ili potkupi ceo narod u Srbiji i rasejanju. Pojedinac se može uceniti i primorati da radi protiv interesa države i naroda. Znamo da su danas svi političari na vlasti i opoziciji ucenjeni, ali samo ostvarivanjem neposredne demokratije narod može da odbrani svoje državne i nacionalne interese. Nisu više svetski politički mešetari u mogućnosti da nam namerno obore nacionalnu valutu, jer u našoj kriptodržavi Srbiji narod kontroliše količinu i vrednost novca u državi. Ne mogu više ni da izazovu hiperinflaciju njihovim falsifikovanim novcem, jer se sa njim ne može kupovati naš Bitcoin. Ne mogu više da kontrolišu i manipulišu izborni proces u Srbiji i ne mogu da kradu glasove, koristeći se njihovim softverskim programom, jer svaki glasač u KDS-u može direktno da prati izborni proces, može svakog trenutka da kontroliše kako se glasanje odvija i gde je njegov glas završio. U našoj kriptodržavi Srbiji nema više korupcije i nema krađe glasova. Nema večitih profesionalnih političara, jer politika u KDS-u više nije unosan lični i partijski biznis, nego odgovorna javna delatnost u interesu svih građana. Kako funkcioniše kriptodržava Srbija? KDS nije stranka. KDS nema potrebu da osniva odbore po gradovima, da okuplja ljude na sastancima, da vodi zapisnike, iznajmljuje prostore i pravi nepotrebne troškove, da gubi vreme na prazne priče i besmislene svađe i prepucavanja ko je u pravu, jer danas živimo u dinamičnom elektronskom dobu koje zahteva potpuno drugačije političko delovanje. KDS prva uvodi neposrednu demokratiju u Srbiju, omogućava svim građanima sa pravom glasa u domovini i rasejanju da mogu da glasaju i da mogu da odlučuju o svim važnim pitanjima za očuvanje državnih i nacionalnih interesa. KDS prva uvodi istinski decentralizovani sistem odlučivanja, gde nema lidera, vođa, firera, predsednika, centralnih komiteta, upravnih nadzornih odbora i nema privilegovane političke oligarhije, koja uništava duh Republike i obesmišljava demokratiju. U našoj kriptodržavi Srbiji nije moguće uspostaviti vladavinu duboke države. Nema mogućnosti da se kupuje ni vlast, niti opozicija. Jer politička moć nije kod njih. Oni ništa ne odlučuju. Političari na državnim funkcijama u KDS-u samo sprovode uz sveopštu kontrolu izglasanu volju većine građana. U našoj kriptodržavi Srbiji uspostavlja se neposredna demokratija građana i odluke većine građana postaju obavezujuće za sve u društvu. Ko donosi odluke u kriptodržavi Srbiji? Svi Srbi i svi građani Srbije iz domovine i rasejanja, bez obzira gde žive. KDS otvara mogućnost, prvi put posle vinčanske civilizacije, da zajednica sama odluči u kom pravcu će se Srbija kretati u budućnosti i kakvo će društvo da izgradi. KDS pripada samo narodu i svi njeni članovi imaju ista prava, bez obzira gde žive u svetu. KDS je moćan softverski alat u rukama građana
koji donosi toliko željenu slobodu Srbiji. Donosi pravdu društvu, željnu morala, poverenja i poštenja. Donosi građanima mogućnost da neposredno upravljaju državom i mogućnost da mogu svoje predstavnike, ako nisu zadovoljni njihovim radom, trenutno da smene sa državnih funkcija. Kako da uspostavimo kripto državu Srbiju? Uslov za uspostavljanje KDS-a je da se promeni totalitarni politički i ekonomski sistem u Srbiji. Nema restarta istog sistema, to je velika greška. Srbija traži nov politički i ekonomski sistem, zasnovan na neposrednoj vladavini naroda i na izgradnji humanističkog društva, koje će biti usaglašeno sa prirodom i čovekovom dušom. Jedini način da se izborimo za spas Srbije je da narod Primora veleizdajničku, uzurpatorsku, diktatorsku i globalističku vlast da odmah, nakon ukidanja neustavnog vanrednog stanja, podnesu ostavke. Da se formira na osnovu blockchain tehnologije prelazna vlada narodnog spasa, koja će u roku od godinu dana da pripremi održavanje prvih, neposrednih, slobodnih i poštenih izbora u Srbiji. Kako će narod da primora nesposobnu, korumpiranu i kriminalnu vlast da podnesu ostavke? Jedini demokratski način je da nezadovoljan, opljačkan i prevaren narod izađe u svim gradovima Srbije masovno na ulice i da mirnim, nenasilnim građanskim i dobro organizovanim protestima primora vlast da se povuče. Uspeh ove naše narodne inicijative zavisi samo od masovnog izlaska građana na ulice. Ako nekoliko miliona građana izađu na ulice, odnarođeni režim će morati da se povuče. KDS poziva sve građane da prihvate ovu našu narodnu inicijativu. KDS poziva građane Srbije i rasejanja da se odazovu ovom našem pozivu i da masovno izađu na ulice dok se ne oformi i uspostavi vlada narodnog spasa. KDS nudi svim građanima u Matici i rasejanju aplikaciju da se aktivno uključe u proteste, da dođu u Srbiju i da svojim ličnim prisustvom učestvuju u istorijskim narodnim protestima za spas Srbije. KDS omogućava svim građanima da iznesu i druge ideje za spas Srbije. KDS će organizovati glasanje svih građana za prihvatanje najboljeg rešenja. Ako se građani odluče za masovne ulične proteste po svim gradovima Srbije, onda će oni neposredno odlučivati kakva će organizacija protesta da bude, koji ljudi će na protestima da govore, koji će se zahtevi tražiti i šta će se prihvatiti kao konačan cilj protesta. KDS aplikacija omogućava da građani sami kontrolišu proteste i niko ne može da politički zloupotrebi proteste u svoje lične i stranačke interese, kako se to do sada dešavalo. KDS aplikacija omogućava da građani izaberu naše najbolje stručnjake iz zemlje i rasejanja za vladu narodnog spasa i otvara mogućnost svim građanima da kontrolišu sprovođenje usvojenog programa za spas Srbije. Poštovani građani, istorijska obaveza naše generacije je da zaustavimo dalje namerno uništavanje Srbije. Ništa nije važnije danas od ove naše istorijske obaveze. Moramo da je ispunimo, jer to od nas traže naši hrabri preci i naši zabrinuti potomci. Zato vas sve pozivamo da nam se priključite i da preuzmete deo vaše istorijske obaveze. Neće nam niko drugi da pomogne ako ne budemo pomogli sami sebi. Za spas Srbije,
kripto država Srbija imamo rešenja.